إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أتندرز بوشتبه الله سبحانه وتعالى يتوى كينغلا كنيني كيوب السلام وتساني وكبيرا تتندرزا تسوتا بسرية فبيون نبيوننا كوكوسيما وكفاوي بتيبه tumagaira Allah azza wa jalla suksesene minembe kun nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatusomesa obusiramu buno obulungi n'atulaga Allah yayagala mu suratu al-Kahfi ngegwako yagamba Allah tabaraka wa ta'ala qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يمتم واشتبه محمد صلى الله عليه وسلم ناملقنا تجزاب الدو تنيه ألينغبو تبانيزا كمسابا كبيرا تباتيري زوبلان بوابو يباكو تشابا تيسيزام ملامو ند بسابا الله وابو سبحانه وتعالى نيمو تونغبو تشيكولا غانتي يبسيقاد بيونا يبتونده tebina kibinza kukolera ddukire eri Allah subhanahu wa ta'ala oyagala mbeere kufundiridde otuuse ku kisengo otuuse mu mbeera ki eri Allah subhanahu wa ta'ala kino Allah kyamugamba ategeeza abaddu nti naye muntu nga bo qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya naye obubaka bwafuna ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama obunene bwalina alina bingi Allah byamussaako n'ekino ebalaga nti kinene yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid lezi wammwe ali omu gumina okusinza mu butuufu yasinzibwa mu butuufu yekka Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyekikulu kye tulina okutereeza ku nsi kuno nga tetunnavaako n'ova ku nsi nga kituufu omulezi waali omu mu bulamu bwo bodde mu mbeera zo zonna ng'okikakasa ti mbutuufu ali omu bw'otuuya obulamu bwo bwonna bizinensi omwokolera nga busika bakasitoma byonna obizza eri Allah subhanahu wa ta'ala odda mu maka go n'otunula mu bumooli mu bifo ebyenjawulo byonna ng'obizza eri Allah subhanahu wa ta'ala ali omu mu bulamu bwo kikyakwagaza ab'ebitiibwa kitereeza nga tetunnava ku nsi kuno faman kana yarju liqa'a rabbihi فليعمل عملا صالحا ينالي نسو بنت اجر السيكر ملزو الله نمي لما سقى الله تبارك وتعالى كل يمين ميمتوف اميرونج اجي كنجيزا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه احدا تقول الشرك الله شاكوا غزا وبرنغو لكو التوحيد حديث انا سنتوف متواغنو كونلزو يمونلزو بتني agenda okubeera mu bibonereza ebitini Allah agenda mugamba yaqulu Allah li ahwani ahli nnaari adhaban yawma alqiyama agenda okufuna ebibonereza ebitini agenda okuba mu bantu abeebonereza ebitini bagenda kumugamba law kanat laka dunya wama fiha akunta muftadiyan biha senga olina duniya n'ebirimu obadde osobola okugiwaayo onunulwe nemakubonerezebwa olemegenda mu muliro يقولون نعم جاكو دموتي سانيو اليامانيا ونوكو كوايو نسيو نيو نياوني أشيكولا
Allah subhanahu wa ta'ala mudona agena mugamba nti qad aradtu minka ma huwa ahwanu min dhalika ali kwagalamu ekintu ekitinye nnyo kwekyo wa anta fi sulbi adamin ngokyalina ku mugongo gwa Adamu alayhi salatu wassalam alla tushrika bi shay'an leme kungattako kye nali nkwagaza leme kukola ku shiriki wa udkhilaka aljanna bere nga nkuwajja nankuwa birungi niyo muntu bwakola shiriki tasobola kubifuna ebirungi ebiri wa Allah subhanahu wa ta'ala atwala ebitibwa tutereze tukole emirimu emituufu ebigiri ku nyigiza ya Nabi sallallahu alaihi wasallam twewale shiriki mulamu baffe bonna bonna omunene n'omutono tubere tutereza kigambo kyenzikiriza ibadallah mukubeera ntugoberera emirimu emirungi emituufu gye yakola Nabi sallallahu alaihi wasallam mukkirize leero musonga yaffe ey'okwanukula ku fatawa ez'enjawulo okuwanika oba okusitula emikono nga khatib asoma khutba ey'ejjuma sera bw'abanga agenda okumaliriza asabira ku baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala asitula emikono ekigambo ekyo kiramula kitya n'abantu abamu tubalaba basaaze nga nabo basitula emikono gyabwe mu khutba eno imamu bw'asaba Allahumma a'izza al-islam wal-muslimin gola basitudde emikono asayira Nabi sallallahu alaihi wasallam gola basitudde emikono enkola eramulwa etya ibadallah baddu ba Allah b'ebitiibwa tukimanya baddu ba Allah b'ebitiibwa nti okusaba tubeera tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tasaba siraamu obusiraamu embeera Allah tuggulirewo mu khutba y'ejjuma mina sunna yekimu ku bikolwa ebirungi ebibeera mu khutba eno y'ejjuma fayad'u al-khatibu lilmuslimina walmuslimat wa yastaghfir lahum nabeera nga khatibu ono asomedde khutba asabira abasiraamu abakyala abaami bonna bonna n'obusiraamu n'abusabira nasabira abantu Allah embeera zaabwe baggulirewo hadithi ya Samra ibn Jundub eri mu Tabarani mu kitabo kye Al-Kabir ne Al-Bazzari ne yagireeta lwakuba erimu obunafunafu nga Al-Haythami bwogera mu Majma'u az-Zawaid bwe yalaga ensonga eyo hadithi erimuko obunafunafu naye nga amanyi amakulu bageegattako nti yeno enkola Nabi sallallahu alaihi wasallam kyeyali alina. Samra ibn Jundub radiyallahu anhu atugamba أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سنوي نابا سبيل برونج abasiraamu bonna bonna abakyala n'abaami buli bwe yatuuka kunaku lw'ejjuma bwe yatuuka mu khutuba y'ejjuma n'abo ngo bwe yakolanga sallallahu alayhi wasallama hadithi erimuko obunafu naye nga amakulu gayo matuufu enkola ne yagirinanga sallallahu alayhi wasallama ne basahaba be abanene nabo ne bakikobeera ne batabi'i bwe batyo. Naye okubeera nga tusaba okusaba kuno mu khutuba okuwanika oba okusitula emikono nga khatibu ali mu kusaba ne bana abalawuzi ne bagisitula laisa mina sunna kito kiri mu nkola ya Nabi sallallahu alayhi wasallama bal huwa bid'a inda kathiri min ahli al-ilmi. Bid'a yennyini kuzuula kwennyini mu ddiini eri amanyi bonna abanene kye boogera. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah walo ikhtiyaraat al-ilmiya zebakuŋŋaanya bwezigendamu mukuba yayogera rahimahullah yagamba wayukrahu lil'imami kitamu eri imamu asomedde khutba rafu yadayhi haala du'a bw'obanga ali mu kusaba n'asitula emikono gye fil khutba ng'asoma khutba لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا. Nabi sallallahu alaihi wasallam yalazanga lugalo lwe ludidde ekigalo ekisajja lwe bayita nva mumba lwe yalazanga sallallahu alaihi wasallama teyasitula teyawanikanga mikono kati yenkola entuufu gy'olina okukozesa asoma khutba naffe abawuliriza. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله العلامة ابن القيم مكتبه زاد المعاد أنا يقول النبي يقرأ كنسلانجي وقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان صلى الله عليه وسلم يرضى أن يلينغ واجتب محمد صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه السبابة في خطبته ويلينغ من خطبه يلسى أنه قالوا لتلازل ديدش قالك سجة وقالوا لهم فمهم عند ذكر الله سبحانه وتعالى
wa du'aihi bwe yalinga atendereza Allah n'okubeera nti asaba nedduwa asabira ku basiraamu asabira obusiraamu yalazanga lugalo lwe luno sallallahu alayhi wasallam wabula teyawanikanga mikono kati amanyi baga kiri mu bid'a okubeera nti ozudde okuwanika emikono egyo nga nabbi sallallahu alayhi wasallam teyakikozesa bi abi huwa ummi sallallahu alayhi wasallam kwanga waliwo ebifo nabbi sallallahu alayhi wasallam byeyawanikiranga munaffe kirungi tuwanikiremu olw'ebifo nga tewajja yawanika teyawanika kisobola okuwanika bajja ebifo nga teyawanikiranga mu mikono naffe bwe tugituukamu ebifo ebyo tetuwanikiramu mikono ويؤيد ذلك ما جاء يونغر okuwagira ekyo mu khutba y'Ijumaa okutandika mikono ya hadithi ya Umara ibn Rubay'a radiyallahu anhu ويلama Bishr bin Marwan nga rafa'a yadayhi fi al-khutba yalimu khutba Bishr bin Marwan yasema khutba yatuka kusaba nas tule mikono na mugama taqabbaha Allahu hatayn al-yadayn Allah subhanahu wa ta'ala mikono yajifule mibi لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة حديث الإمام مسلم عمار الصحابي أنه يلما بشر بن مروان فقام الله يكون يجي فولا ميكم أنغبو bala bangokwao kana kunyigizana bichiba chinene fero izogayi na musabira duwenne na kubanga bo bala bangabo va kunkola yanna bichiba chinene toina kujireka jinywerereko kwe kuona kuko kwesimako mutu wa Allah tabarak wa taala kyava mugamba nabi sallallahu namulaba nganga asoma khutba nga tasukka kubera nti alaza lugalo yalaza ngo lugalo lwe sallallahu alayhi wasallama tiyasitulanga mikono nawo toina kujistulira mu khutba eno abebitibo era Imam an-Nawawi rahimahullah ine kitabo ki nganyinyola sahih Muslim ebigambo bino ine esongeno yajikonda kona agamba hadha فيه ويقرأ حديث يقام هذا فيه أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة موي حديث تجمون تيجا السنة إن قول ينتوف بتستر ميكونا ونقول خطبة الجمعة وسبا نعم سينا تلك بسبيل من يتستر ميكونا وفد كنجيزة وكتب محمد صلى الله عليه وسلم يقول من يبنني بانجي بالا تكسر ميكونا يلو بداعي kirimu bid'a yenyini jobo kose wobo kikose amanya banene nga Jalaluddin as-Suyuti rahimahullah ilikisha kibaita al-amru bil ittiba'i wan nahyi 'anil ibtida'i kula ganti ekiragiro kiwani badde otambulirako kugoberera so sikuzula mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yawandika ku nsonga eyo al-Imam as-Suyuti rahimahullah na ajiraga imukubizule okubanti ba khatib khutaba batuuka mu khutba nasitula emikono nga ate nyigiza Nabi sallallahu andala amanya abalala era nabo walwa kitabo kira kita al-ba'ith ala inkari al-bid'i wal hawadith songa nayo mweri bagirambula bulungi katwegeneze tubere tutereze enkola eyo tudde ku nkola yo kitiwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu mbeera zaffe zonna lamwe ffe bonna tubutambulize kusomesa we kitiwa Muhammad صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه